Istarsko narodno kazalište predstavilo je posljednju ovosezonsku produkciju. Predstavu Potplaćeni ne plaćamo talijanskog nobelovca Daria Foa u režiji Patrika Lazića. Premijera je 18. lipnja, a reprize 19. i 21. Non si paga. Na hrvatskom Potplaćeni ne plaćamo. Kratko i jasno, naziv predstave u startu nam daje do znanja da se radi o društveno angažiranom tekstu. Foov tekst s talijanskog na čakavicu su preveli Aleksandar Bančić i Valter Roša, koji glume u predstavi uz Luku Mihovilovića, Marijanu Peršić i Niku Ivančić. Redatelj Patrik Lazić napisao je prolog i intermezzo, pa se radi o svojevrsnoj predstavi u predstavi, pojašnjava ravnateljica Istarskog narodnog kazališta Gordana Jeromela Kajić. Drago mi je da je on se odredio za ovaj tekst, tako ga je pametno posložio, tako je pametno iščitao taj tekst, a osim toga i nadopunio. I što smo sa ovom predstavom u principu je naše kazalište dobilo jedan projekt kojim pokazujemo da kazalište itekako promišlja okolnosti u kojima živi, da je kazalište, da se referira na ono što se događa, da nije slijepi promatrač. Non si paga jedan je od najcijenjenijih Foovih komada. Napisan 1974. i premijerno izveden u Milanu iste godine, tekst je tih godina izvođen kao poticaj za diskusije s otpuštenim radnicima, štrajkašima i imigrantima bez perspektive. Komedija kojom se kroz satiru i smijeh dolazi do gorke istine otvara vrlo bitna i aktualna pitanja, pogotovo u svjetlu nove ekonomske krize koja nas očekuje, pojašnjava Lazić. Dario Fo je talijanski nobelovac koji je dobio Nobelovu nagradu zato što kroz komediju, kako je stajalo u obrazloženju, kroz upotrebu komedije se svrstava na stranu potlačenih. Dakle, on je nekako društvenu problematiku prezentirao komičnim sredstvima. I predstava započinje, odnosno njegov tekst, sa pričom o tome kako žene jednoga dana kada vide da su opet cijene porasle u supermarketu i da se te cijene ne slažu sa primanjima njihovim, odlučuju platiti, ne ukrasti, platiti onoliko koliko one smatraju da taj proizvod zaista vrijedi i da je u skladu sa njihovim primanjima. I tu se desi pobuna u gradu i od tuda kreće čitav niz komičnih situacija, upada policija, karabinjeri, pretresi tih stanova, žene skrivaju, prave si lažne trbuhe, tako da kreće čitav niz tih komičnih situacija. U toj nestašici i pobuni vidi se čitav niz problema koje muči društvo. Foova priča podsjeća na hrvatsku realnost. Proglašenje stečaja u jednom dugovječnom poduzeću, nakon čega slijedi štrajk, propast industrije, potraga za poslom, iseljavanje mladih. I ono što je svima nama vrlo poznato je da stvarno ljudi ovdje na taj način, mislim da nam je to u mentalitetu, da jednostavno teške stvari uvijek na duhovit način prelazimo i toliko duhovitosti, a toliko ozbiljnih stvari se događa na pozornici da mislim da će svakom biti slično, svako je se sigurno našao možda u toj nekakvoj sličnoj situaciji. A i tu je to pitanje mladih ljudi koji odlaze, gdje isto se sve generacije mogu itekako naći u toj priči. Dario Fo jednom je izjavio kako smijeh ne otvara samo usta, već i um. Kroz dugogodišnju karijeru stvarao je komedije kojima je zabavljao ljude, ali i dopustio im da razmisle o ozbiljnim društvenim problemima. Fou je bilo važno da gledatelj nikada ne izađe ravnodušan iz kazališta, kaže Lazić. Njegova trupa 70-ih, 80-ih su, na primjer, izlazili iz kazališta kako bi došli u radne hale, u tvornice, u napuštene prostore, igrali tamo za radnike. Trudili su se da privuku te ljude koji nikada ne bi došli u kazalište, da dođu i gledaju predstavu. Ovu vrlo aktualnu, komičnu i prilično otrežnjujuću predstavu publika može pogledati ovog petka u 20 sati, a reprize u subotu i nedjelju.